Ingan di Tama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitwa. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, Ami ko ginawan di kiningan, Ami ko pisan di Spiritu Tabitwa. Miyampay na Diyosu sa viavi. Tapi na ngavi, i kalamazan, takaw datadabay no, i tadaw tagazo di Sancti Andrew, songhon di Apostol. Tadi kanono abito i sontop di pakinsyanan datakaw, masano do sunduban di Sancti Andrew. Kanono mga kundodoso nga bidatokaw, papapatonda na didatokaw, da mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunso, day di kiningan, tabakas, day diyasu oy tapinay ngabi. Donak pamidaw so koso, id pamusavan ngabi ko, id boss ngabi ko. Idunu ineman ko, idunu iaw ko nangasan domimang. Maza da hasako, maza da hasako, maza da hasako tagaso koso. Itinapogi, tabakinsian zo di Mary. Iobitwa pointi hambus hahangay. Sabyabi di tasab sang tingabi. Diyasu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago, doy di Tuhan kiningan datako. Kikosyan na nadada datako, ikiningan tabakas, mamuhyong dadoso ngabi datako, o magabit datako, day kapasuson sa ladyon. Tuhan, kosyanay no? Kristus, kosyanay no? Tuhan, kosyanay no? Kabantugan, day di kiningan, idi takabas kozo, pibabasan day tuhon ngabi, tangabasi, kogi ginabo, day tana. Mga zo si kay diyaw, manangkuaw gigina si kay diyaw, sumamba si kay diyaw, mambanto si kay diyaw, manak si kay da papanang katahwadan ngabi, montok kabantugan no tagaso. Tuhan kiningan, laja pain surga, oy kiningan tama tabakas. Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak tuntayson, Tuhan kiningan, domba di kiningan, tanak di tama, mengido ko di doso ngabi di pamagunan, kosyanay doy dagay, mengido ko di doso ngabi di pamagunan. Tay mo o sambayang sa pinaikaw ko doi di abananan di tama, kosyanay doi dagay. Tu izisyaw no iiso tabitwa, izisyaw no i Tuhan, izisyaw no i takabas koso, Jesus Kristus, miyampay di Espiritu tabitwa, idi kabontugan di kiningan itama. Amen. Kano sumambayang, pahudok ko sa isikoy da makinsyan doid koladyaan no oy Tuhan, domyaga di Apostol Andrew no bituhan, tuminangya gugumompi montok di Ecclesia no. Ingkano do makinsyan tamoy monoda isido, do montok dagay do idubangan no. Masa di Tuhan Jesus Kristus za tanak no, imamama si mamalinta miyampay diyaw, idi kapisan di Espiritu tabitwa, kiningan montok sa hihinaid, ay so papupuson. Amen. Pambasan, manta disuat di Santipol, dahil tuhon ngawi Rom. Nung okunon, damunong Diyosu, do i Jesus no po, nga Tuhan. Nung otumbasan ko, do i kinavo Diyosu, do tinungag,
di kinoingan isido, domantad po impatay, nga atampasi ko imay. Mantad do atumbasan ko, do ig kinavo Diyosu, no katunod ko no, mantad do mangakun ko, miampay, do munong Diyosu, natampasi ko no. Ontok na po do obos, do buk do bitwa, do aiso do sabab, do ikum, i ang atumbasan disido, nga aw papisuway, do Yahudi Greek. Sanganuno po do saviavi, nga i Tuhan, nogonop do pinuawangan. Songkuano po o ginumu do makisakaday disido, tupatitikit mamahaw dengan di Tuhan nga atampasi may. Nga aw makianu isyoho do sakaday disido, nung aw no isyoho otumbasan disido, aw may otumbasan isyoho disido, nung aw no isyoho no kongo disido, aw may kongo isyoho disido, nung aw no kanu isyoho domongya, aw imay kanu ano po isyoho domongya, nung ay sono do songuhun do pogadon. Ngamiaga di bos do buk do bitwa, hang hapap ngawi no po, di mogowit ngawi do abal tabasi, ngatuni do kapunoy maan. Okon boko potitikit tuhun, do makinongo do di abal tabasi. Miaga di obos di Isaiah, Oy Tuhan, pio natumbasan do nuno ipinabal dagay, ingkano do katumbasan no po, ngamikot mantad nuno ipoyaon, ino popoyaon, ngamikot mantad di bos di Kristus. Podiso ku itia tudiso, kiwa idinangku nangasan da aw nakongo isyoho, tototopot do nakongo isyoho, idibos ngawi, diholso kapasan, oho diho na po, nga nakoho, duminot, dosavya vitana, abal diho na po, nga doy di pompot ngawi, di pamogunan. Ibos di Tuhan. Bos diho na po, nga humabus, tumongkop, dosam pamogunan. Itawan ngawi, papabal di kubantugan di kinoingan, ikinawahadan tawan papakito, di kinalaja, dohongon ngawi di sido. Tadaw sumawahi tadaw, damagano di susuzan, sodop sumawahi sodop, da papabal di abal. Aiso boboson, aiso bos, aiso oho do ongo, ngagisom ko dimpoton no po, di ngapatotongkop di tana, bos nga video ho ko dimpot kozo, doit som pamagunan. Tanudogo kadi Tuhan, dodison kumay isyosu, do manginginsada da tuhun ngawi. Tuhan miampai Diosu. Pembahasan manta diabal tabasi tabitwa sinuat di Matthew.
Di mapanaw i Jesus itisan di dat do Galilee. No kita disido o duvo kusay mio Pinay. I Simon pinunganan do i Peter. I tapinay kusay daw i Andrew. Maso isiho manatak di pukot diho do i di botong. Tumangingin sada isiho. Minabos isido da diho. Tanud dogo. Da dizon kumay isiyazu da mangingin sada da tuhun ngavi. Tu tulus zinadaan diho. I pukot ngavi diho. Tanud no disido. Pamanaw na po mantad diho nga kakito na bago disido o duwa kusay miyo Pinay. I James tanakusay di Zebedee i tapinay kusay daw i John. I suang isiho di padaw diho miyampay di ama diho i Zebedee. Munumbong di pukot ngavi. Diho hino disido isiho. Tutulus do zaday no po diho i padaw duanay i zama diho. Tanud no isiho disido. Iabal tabasi di Tuhan. Tapinay ko ngabi. Nongot ako iabal tabasi di tadabay no. I duvo do kapamahavan. Montok kumazan ko na po nga i Jesus minamahaw di Simon ipunganan da pito nagi tapinay daw i Andrew nagi James i John tanakusay di Zebedee. Dadi ovit ako dahil pamusaban dat ako idranungan dat ako habi na kozo da timpo da kapagandadan diti. I Jesus minamahaw diho diti. Ano ka di Jesus? Tanud dago da dizon kumay siyazu da mangingin sada da tuhun ngabi. Kiwa di hizab di Jesus montok diho diti. Dadi montok na takaw tapinay ko ngabi. Itimpo da kapaggandadan diti. Ngaw takaw pambasan di minggu nakatahib. Di tadaw minggu nakatahib. Podto daw no. Sambayang doid sabi bitimpo da montok vinakas. Da masi do sabi abi nan antakan. Mingkakat miyampay hansanan day dumbangan di tanak da tuhun. Dadi ikapamahavan so Simon Andrew nagi i James i John manak na takaw do pamusavan lagi hoho di kinaingan montok na takaw. Magahap i Jesus tumanod disido tanud dogo. Da dizon kumay isyasu da mangingin sada da tuhun ngabi. Dadi timpo da kapagandadan diti, timpo da advent diti. Ingko takaw da sumimba di Jesus da tumanod disido. Habi na kozo da kapasadiaan da takaw da untuk timpo da kapagandadan diti. Pamusabay takaw tapinay ko ngabi. Mimang i Jesus da sumimba da takaw da tumanod disido. Montok no da kalaja tongabitwa disido. Papoti hambus di kalaja disido da tiid pamagunan. Jadi kanaw no toy mo takaw i Jesus ay karistia diti. Ay baguvan takaw na da disido maza diti kapagandaan da takaw. Nagi katunod na da ilahan do pamamasi da takaw habi na kozo da kapasadian da takaw da timpo do kapagandaan diti.
Azo ko na Tuhan kiningan do sabya bibinangon, tumazada ko bosyano nakotoy mo sikoy di lo titakon sa diyaw. Tuwa di tana kaladya dohongon nga bidatinaw tuhon. Dumadimay iti montok dagay di lo ti do kaposuzon. Azo ko na Tuhan kiningan do sabya bibinangon, tumazada ko bosyano nakotoy mo sikoy di hing anggur takon sa diyaw. Tawadi gubas anggur kaladya dohongon nga bidatinaw tuhon, dumadimay iti ditinumon do kasundubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, do kahubukan ko Diyos yung ngabi. At tayo mo na dada di kiningan itama tabakas. Panak no dagay ay kiningan tabakas do maza dititak ngabi i obiton za ontok di tadaw kalamazan tagazo di Sancti Andro. Kapapon si ko no da diyaw maza da nunu inovit za anuan do kapasizon maza da nunu inatoy mono. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan miyampay Diyosu. Poin sabato o ginabong ngabi Diyosu. Ano manak, do ka pa ng katahuadan nga, biday di Tuhan, kiningan do takaw. Katunod o magtuhid iti. Tatatapot do katunod otuhid iti kaladjasa, kapapmasizan sa, tamoy mo idnambono po da manak, diyaw do ka pa ng katahuadan nga, oy Tuhan, tama tabitwa, kiningan tabakas kozo aiso kapupuson. Tu izyaw gugumampi kambing biri-biri sa lajul, aw magiduan di panon no. Maza di apostol ng balakatan, pointamong di mangumohig di tamoy mo. Moy do opalinta na da di santop gugumampi kambing biri-biri. No suno no, do mamuan di idingan di tanak no. Omingkano, miyampay tasab ngavi, huguan ngavi tasab, miyampay tikon ladya ngavi, pamalintan ngavi, miyampay sabi di magigizon ngavi id surga, kuasang ngavi da surga. Umazaw si kayo di hazaw kapasan da kabontugan no, miyampay ay so kapupuson mga zaw si kayo. O tatapat abitwa ko ay Tuhan, itabot da sabiabi kabitwahan. Itinapogi, da dizano da abitwa, ititak ngabi. Sumambayang sikoy, mazad papasandot, de spiritu no da ditingabi, miaga bohobow umatu. Moy do adadida itingabi, do montok dagay, ditinan
Za di Tuhan Jesus Kristus sa. Ontok ditimpu dan iman potabuso isido nasaga ko sa da suminuang da kaundasan daw. Nagano isido da lauti minanak da kapanong katahwadan ngabi. Nangakip di pinapatak di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabi abikaw pangakan na diti. Tu itino itinan ko ipatakon may montok Yesu. Idlahan mi gadi ontok na pongo imakan min susadop. Nano di sida isasaban o minsan po minanak da kapanong katahwadan ngabi. Pinatak di sida ida di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabi abikaw ang panginom naman tad diti. Tu iti na isasaban di zako. Isa di batos kapabago aiso kapupusan ipatungwan may montok Diyosu o montok tagumo. Montok di kapahyangan do sa ngabi. May na iti daid ka andaman dugo. Ikatapatan tahom lati da katumbazan. Itinapogi, domasas kay mamalamay di kandaman di kinapatazon, kinatungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti dako pasuzon, mis sasavan dako pamasuzon. Manak daw kapanang katahwadan ngabi, daw nigitan si kay diyaw, daw kapadan day dubangan manampuan day diyaw. O do ko za si kay daw sumambayang, daw magi day tinanom sa di Kristus, at imong skanadad isa maza de spiritu tabitwa. Onda mo, oy Tuhan Ecclesiano, paintangkap, patatangkap di pamagunan, ang mabitan na sa sida di kapunuan datahwad sa kaday. Sa ngabian, miyempay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Sabiabi di Fada Ngabi. Onda mo nag-iita pinay ngabi Dagay, ingokodop, idikahansanan di katungagan, sabiabi napatay kosyanan no. Toy mo na isyo din inabaw de boss no. Kosyanay dagay sabiabi sumambayang sikoy. Namyampay di hahangay tabitwa Mary. Tinadakiningan Sancti Joseph Sabado Sido. Miyampay di apostol tong bitwa. Sabiabi Sancti nakapapon siko diawid po pus di umulan ngabi. Kanus Canada di kabasyan da dumadi da sampi tumungkos ngabi da kapasison sa lajul o mga zo o mambantog diyaw maza di tanakno Jesus Kristus. Maza di sido miyampay di sido di sido oy kiningan tama tabakas idi kapisan di espiritu tabitwa sabi abi kabontugan kapantangan nga diyaw no. Montok sa hihinaid ay so kapupuson. Amen. Dadi panu di mamamasiom na mazada kapangyaan pangkiningan katamazikoy damobos. Tamazay isurga abitwa na ang ano. Mikot pamalintano isab no ay manda itana miaga da ingkano da isurga. Ta kadagay da tadaw diti lauti sa tasasanga daw. Ang pahyong sikoy da hasa nga vidagay. Miaga dagay da papahyong di santop mamuhasa mabandagay. Kada sikoy obito da kain basatan nga pagabaso sikoy no mantad tala. Pagkabaso si Koy, oy Tuhan, sumambayang si Koy, damantad patitikid talat, katahuad no, damanak, dapi babasan, ita daw nga vidagay.
damazade sa kaday do kosyanan no. Pahinga basi ka no da, tomoy mo, damantad doso, poin tempasi mantad sabi abi ko susan ginabo. Damaso zikoy, poingan dad di kahansanan no bituhan, di kay katan di mamama siza, Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminabawas na di apostol nga bino, pibabasan timponon ku Diyasu, pibabasan ku takon ku Diyasu. Kada intong day doso nga bidagay, nga day di katumbasan di eklesia no, katahuad no, damanak da sila da pibabasan pisan, katanudan miyampay hizab no, imamamas si mamalinta montok so hihinaid ay so kapupuson. Ipibabasan di Tuhan miyampay di Yesu tamoy mo. Kana magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, idom balik kiningan, intangay isido, mangidu di doso nga di pamagunan. Obituan no, isantob oho di makan minsusadop di domba. O Tuhan, asa mi padanda, patut ka da sumusod titapo, boson na po ibos, ngasan may karodo.
Kano sumambayang. Kapisaon sakramentum no papawakas na dadagay oy Tuhan moy do maza di paomitanan di Apostol Andrew. Nabi Tuhan isikoy magawit itinandagay di kinapatason di Kristus kano ko nalan no da do mamasi miyampay di sido id kabontugan. Imamamasi ang mamalinta montok so hihinaid ay so kapupuson. Kotabian, gugumampi di mananabus, sabo di hahangay tapitwa, Mary. Daydiaw pinatak di kiningan, itanak tantayson daw. Daydiaw pinahansan di Mary, ikatumbasan daw. Miyampay diaw na dadi di Kristus datuhon. Tabitwa Joseph, daydagay panogi, pakitanay diyaw sandi da songhon tama am obito sikoy da dalahan da kapasuson pakianway sikoy da grasya pabinsyanan sinyo umahigay sikoy mantad potitikid talat. Amen. Ituhan miyampay Diyasu tidukukaw no montok di balakat. Ikiningan nakapanak di Yesu da mingkakat do ogyot da pinasungkadan ngabi poin apostol sikaw ko zanada do membalakat di Yesu maza di konfesyan tanga bantug di apostol tabitwa apostol Andrew. Amen. Amisido nakapamanod di Yesu miyampay di kapangyaan pomitanan di apostol ngabi mawadadi na da Diyasu sibo do ko mohigan Diyo do sa singabi da di katapatan id paguhu do sa biyabi. Amen. Moy do maza di kapakinsenan di apostol ngabi katungkus ko na da di tana uhyan sa lajur tumaza do kapangyaan Diyo kasangano ko do giniot do katumbazan. Amen. Ami balakat di kiningan tabakas ko zo itama amitanak di Espiritu tabitwa sumondot na daday Diyasu tumimpon miyampay Diyasu so hihinaid. Amen. Ugad no pabalo no iyabal tabasi di Tuhan.